Tanele, Tayao Male, no for Fafinga Pole, I know Salvi, I Meshole, the Malon Maftanga, Ya, Lava Mapele on Saima, Tatu Gani Tayao, Ya, Editamu, my fully, Sao, to Sumafomo Portual Malo, Ya, telling me Vaifale, in Montanei, our Tulayatu in the Paula, in a Whainoat fo I tulanga o le whanei, ia e misfo whawhore, kapaka, ia o te whainoatu ma whaaloalo, I tonu le whaongai mo le whale, I no mei tūlea, ia o ia I moga engo, whale lo, hui aile I tūpa malosi vane le tai awe, no whawhawhengai ngai meisi o le tūpa malosi, ia lesi tū, ia o ia foi tūlanga wā, ia tinama, tūlanga foi e masengei la tū, for Samoa, ya tulanga fole kapaka, ya olo, ya foi la ubaemo lo Latu, aya tulanga kapaka, ya tau fa sosoa mo vai leia kapaka fa fang ya ba ke malu tatu maftanga, ya olo fai mai malu la tunua meso, ai ngulu ne ya so wato sa ngingole, tol malo pulu sunga fongo ya Vaifale, ya meso tatu maftanga ya, meso tatu ai ngalotu wa fatu mulia tono falei malu le tua ya oma pa mai ngale tua le fale le sa api folto telan bo ya la foa ta pena ino fono foa e wa la fole malu tatu maftanga le taiao ya tumulia vai tatu maftanga I tono tatu ai ngalotu ya awas taibe te fa no mai tu lai mai ai ya tu mai tatu malu tono e watu lango ne yaso ma to yaso mo le tu malo ya mes folo su ma fongo to de yai ai a por taibe to no mai sa tu malo fa fo mai I fa fo ato la mai mai ton ya la tu at pe du mai se pam tala wa ta to ma tama ya mo pokala mo le ta ya o mo fa lolo I play a song that would never ever end, 'cause I'd love dance with my father again. Sometimes I'd listen outside her door, and I'd hear how my mother cried for him. I pray for her even more than me. I pray for her even more than me. I know I'm praying for much too much, but could you send back the only man she loved? I know you don't do it usually, but dear Lord, she's dying to dance with my father again. Every night I fall asleep, and this is all I ever dream. Smiling every day, looking back at me like nothing ever changed. I swear I heard you call my name, but in reality, it's just your picture in a frame. Why am I here without you when there was so much left for us to do? How could the angels come so soon?
whaenga tai au, wala watu ilo utopaia, malu tato maftanga mesi usua i sunga whawhengainga, ia, tato tulai man whalalo, o leo wai whaitoa saa, tuan maloa mesi usunga whonga ia Vaifale, tato tulai mai man whalalo. Pati masalah dia tak wala mandang dengan fa'ala o te toi whawhelua i atu le ia la silasi o le maftanga nofo a whawhengai ngā whia na maise le lolo i maftanga i tupu mai na maise o sau Paula mo sau penga afa wā o te maluai tūlanga le nei tai au
Ia i tai au nei o te ala utuai le sunga i le whawhengainga. Ia saipani, ia wāli taitaina o le tātou mawhtanga i te talo. Reverend Filipaina, Mamre Mori. Let us bow our heads in prayer. Let us pray. Loving God, we have come in your presence and in the name of Christ. We come in sorrow, but also with hope. We come to recognize death, but also to celebrate life. We come believing in your promise that in life and in death, you are always with us. Come now in your Holy Spirit and come up and comfort us with your comforting words. Words that would mend our broken hearts. Not only the hearts of Oketi and the children, but the hearts of the families, the friends, and all of us who are here today to pay our final respect to our friend. Le tua silsili e se lo mātou te mā. O mātou tālo ma le lotu whakatei tele I lau fio I le nei tai au. O wā ua e tai while mu mai le soi fua o lau whanau. Mātou te whātaunu ina le nei tāpua inga. Ma maru e peo na mātou iai. O mātou mai e whamawai I lo mātou uso. E ala I ona toi samninga. O mātou mo o mia ai lo nganga pa ia. Ina ia whaatonu whalau ina ai I lātou uma, o e o le ata I ta ina le nei tāpua inga. Ina ia maua ai se whaamawhana whananga o I mātou uma tai tō tasi. Ma I ua tuai mea uma I le vi inga o lo suafa mamanu. Ma ia whaasili ina I pēr suafa o Jesu Kiriso. O lo walo, o lo mātou ali ima lo mātou whaola. O mātou te talo atuai. Āmene. Tātou maftanga I rewa man whaalalo, tātou tūlai mai I teini o āmataina tātou maftanga. Ina tūta.
mai so mātou tangata I laloi folo whale sa. Le mamalu mal paia mal siri siri ese. Le wau whanga poto lo wa inga taone. Paia lo whenga luenga sa mo poto. Malo pule whasoa mai la o fio. O le wa malama I ungalu wa foi le viinga I ate oe taone. Matou whamlu oli la o fio. A wali koe aso le tuol malo pule usunga fongo. A wali kamai a Vaifale. O le aso whanolo e whea maaso le fia. Le aso leo o matou toi mafuta le tai aule. Maolunga ia maolunga so viinga. Mafuta lilo mai lo ngā paia ia musuina o matou tangata. Matou te loa ai o oe o le tu e te le tu lafo ina o la lo I matou o lau whanau. Lia lau whainga luenga e meso I matou unga. O e foi la saunia le tau nei. A wā mea umo le pokalame le tau nei. Ai meso foi o loupu whauina la matou whalongo iai. Te o lilo mai lo nganga paia ina I musuina pia matou tangata. Matou te loa ai o e ao le matou ao le malo. O e le matou li o le whaola lea. Meso lo nganga paia o le social sili lea. Au wow, matou tangata te ina o le matou o launga, o le matou wholaunga foi le tino o mleola nei. Foi le vinga ia toi, le o me umlanga, I pou sama le malama, o e sula le atangia o le lorangi, le ma o e le mate sau le tua paia. Le o le tua tama, le tua le alo, le tua le ngang paia, and tau nei. And everybody say, ka tu lalo mai lalo, wale tang whakao. Ia te ala watu I le whalalo I le nganga whalalo I sunga le whawhengainga pasta mosa le ala anoa se malosi tau nei e ale tātou wātau tātai. Praise the Lord. Yeah. Ata mai tātou nei tāo. Praise the Lord. If you are here to support me, God bless you. Hallelujah. But if you are here to serve our Lord Jesus Christ, why don't you put your hands together for our Lord today? Hallelujah. Can you all hear me at the back there? Amen. God is good. All the time. We have a roar cry in our church. When I say it's not about us, you repeat, it's all about Jesus. Amen. Now let's practice that. It's not about us. It's not about us. It's all about Jesus. And that is so true. It is never, ever about us. It's not about us pastors. Hallelujah. And it's not about Vaifale as well. At the end of the day, it's all about our Lord Jesus Christ. Amen. Say to the person next to you that you've come here today, hey, it's not about you today. Come on, church, you can do better than that. Say to the other person, hey, it's not about you today. It's all about our Lord Jesus Christ. Yeah, avela ia so tolanga pati le tu nei taha. Ile swafo man malo Yesu Keriso. Fatalo fatwai. Tatuna o man fafelo ia tu le tai so ninga nei taha. Praise the Lord. For my lisi fafia le anga le umil fafelo inga ai pupu le upo le tua. Hallelujah. Just in case those who don't know me, Eloingo o Amosa Faumui. Amen. I am one of the smartest nephews of this young man. Hallelujah, that has gone before us. Praise the Lord. When I received the phone call
Most of the times on my mobile phone, I don't answer a lot of numbers that I'm not sure of, that I'm unaware of. Some numbers that I am aware of, I don't answer. Praise the Lord. Hallelujah. But I saw this number ringing on my phone. I didn't know who it was, but then they left a message. And it was this young lady over here. Tidaya Oketi. Praise the Lord. So I thought, of all people, she rings me up. Whilst I was working, amen, yes, pastor still has to work in this life. Amen, hallelujah. So I returned the call. When I returned her call, she says, Pastor Amos, we have a job for you. I said, yeah, no worries. Whatever job you got, I'll do it. And I'm just thinking maybe it's just a little prayer or something like that. Hallelujah. But lo and behold, she and pastor said, would you like to do the last sermon for the launga joy sauninga a Vaifale nei tau? And I thought to myself, I said, with a humble heart, for sure, whatever you need done, I would come. And I thought to myself, who am I? Who am I that you have thought about? And then I remember the passage in the Bible where it says, when Jesus says, whenever you're invited to a wedding or some party or whatever it is, the first thing you should do is search for the lowest seat in the house, wherever it is. When you find yourself the lowest seat, be ready, because God will come and lift you up. Praise the Lord. I sat on that lonely seat thinking, if the family goes ahead and I don't play a part, that's fine. Hallelujah. God is good. And all the time. I welcome all the pastors and their fatuas and everyone. I'd like to say thank you to the pastor of this wonderful place, Life in the Spirit Ministries. Put your hands together for pastor and everyone here. Hallelujah. Ia matua inga e so mai rotuma I Fiki. Hallelujah. Praise the Lord. Those of you who don't know, if you're from Rotuma, praise the Lord. Yeah, I've already alerted her. Soon as my 2 hours is up, please inform me. Amen. Hallelujah. God is good. All the time. Let's go to his wonderful word today. Hallelujah. Before we start, I'll open us up with a prayer. Heavenly Father, we glorify your wonderful name today. Lord, we've come today, Lord Jesus, for no other reason but to come here to serve and give you glory and praises that you truly deserve. Lord, we pray from wherever we've come from New Zealand, Samoa, interstate. Heavenly Father, thank you for guarding your family safely here today. Le tuola mātotuma, tula ilo o auna nei tau. E valea vai, e rei lo o ia se mea. Ai wha Moimoi lava ia te oe te awhio mai nei tau. May you bless me with your Holy Spirit in your wonderful, wonderful name. And we all say, Amen. Hallelujah. Put your hands together for everyone who molly mowed last night. Hallelujah. E se matango fia molly mau, matango fia le upo le atua. Praise the Lord. Hallelujah. Some funny stories we heard last night. Praise the Lord. Amen. Some sad stories as well. Praise the Lord. There was an elderly couple. Hallelujah. An elderly couple. Hallelujah. So one day, they had so much problems and issues that they decided to split up. Amen. Hallelujah. So the man stayed home and the woman went away. Praise the Lord. There was a day, 2 days, 3 days, the woman didn't return home. Amen. All of a sudden, the man received a phone call on his phone. He said, Mr. Sione, Taulaga, Nanai, Faumui, hallelujah.
Can you come down to the mortuary, hallelujah, to the funeral place? Can you come and I think we got some sad news. Hallelujah. We've got some sad news. We need for you to identify this lady. So he went over there. He went over there, and the police in the mortuary place said, thank you for coming, but we have some sad news. Here lies a lady. Hallelujah. As they opened up the ear to identify the lady, the old man cried his eyes out. He says, oh no, why me? Why me? He cried and cried like a big baby. Amen. And the policeman and the mortuary man said to him, oi talo whai, did you have a nice mafutanga? You must have had a good relationship with her. And he said, no, I didn't. And then they said, so why are you crying? And he says, because that lady is not my wife. Aveso Taulaga pati le tu nei tai. Pastor said yesterday, o le taitonunga le atatu, o le taitonunga pati. Hallelujah. We come here to clap every time. Fai tete la tātou nei ulu whale mai nisi whape. Fai mai foi o le lotu pati le. Hallelujah. A le kau le ingisi paki. Hallelujah. Mai so pati na vi ia le tua. Ka koua o mai ngai pe mama fo ingari. Hallelujah. Hallelujah. Then there's no be ashamed. Hallelujah. The Bible says if you are ashamed to mention me in front of people, I'm ashamed to mention you in front of my Father. Hallelujah. Church, be yourself. Don't worry, I'm not going to take 2 hours. Amen. But we'll get into the word of the Lord today. Genesis 22 verses 7 to 8. Hallelujah. If you have a Samoan Bible, that's excellent. If you don't, that's fine as well. I'll read it out in Samoan, then I'll read it out in English. Hallelujah. But before I go ahead, I want to say thank you for Pastor for allowing me to share his word today. Hallelujah. It's not important who delivers the word. What's more important is he who owns the word. Hallelujah. Genesis 22, verses 7, 8. Ona whai atu leo isa ako I lona tamau Abraham. O whape atu. Lo tamai. Ona tali mai leo ia. Lo atali ia. O au le nei. Ona whai atu leo ia. Whahuta. O le afi mana whawhia. O whais tamai mamoe. E whai ai taulanga mo. Ona tali mai leo Abraham. Lo watali e au mai e le atua. Se ta mai mamoe mana. E whai ai taulanga mo. Ona o whaatasi ai lea o I lau. But Isaac spoke to Abraham his father and said, my father? And he said, here I am, my son. Then he said, look, the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? And Abraham said, my son, God will provide for himself the lamb for a burnt offering. So the two of them went together. From me, my little faitawina na ngafiong pai. I face out to for a message for you and I today. It says this: God will provide. Hallelujah. E au mai e le atua. God will provide. O le afanga fo taimile e fa auf fo isi au te mai moli mau. Praise the Lord. E fa te tau le upun tato fai tau nei tai. Our matutupu watu, hallelujah, as we were raised 1985.
My parents usually drop us off at Auntie Lofi's house in Belmore. Hallelujah. Whilst they go to work, they drop us off there. Praise the Lord. Amen. So when we were there, 1985, au te le lopeto silafia, e le siva le sa hae mai le 1985. Ta ilo peto te iloa. Ngai ko ki iloa. Le siva foi ngai ka o le pop ma le break dance. Hallelujah. Amen. Say to the person next to you, you know how to pop. Hallelujah. So when Vaifale came over to Belmore, whilst we were there, and me and Perike and Helen and Sione, hallelujah, God bless him, we were all there practicing our popping and our dancing and our breaking in Lofi's house, while Auntie was in the back doing vows and stuff. Hallelujah. E lako la Vaifale, praise the Lord. When he came into the house, because mind you, he just lives around the corner from Auntie's house, in one of the units there. Amen. He walked into the house and saw us dancing, saw us popping in a way. And he immediately walked out, grabbed my arm, and he said, "Oi, Mosa, sau." So he grabbed me, took me outside, and walked me to his house around the corner at the unit. Lewa o poli, what have I done? He took me to his unit, stood me in front of his garage, hallelujah, opened up his garage, and what do I see in the garage? A white Kingswood sedan car, and I think you all know what kind of Kingswood he first had back in the days. Amen. Hallelujah. Like we heard today. Where is the wood? Where is the fire? Here I am standing. Well, I see the garage and I see the Kingswood. What's he going to do to me? Where is the sacrifice? Because I feel that I'm in big trouble here. What he did was he opened up his garage, drove out his Kingswood, and he had cardboards in his garage. He laid the cardboard on the floor of his garage, and he said, "Amosa, come here. Show me how to do the bop and the spinning around." Hallelujah. Because this is what the type of character he was. They will mention all of our family and all of our children here. Hallelujah. He just said, "Amos, hallelujah, amen." And here I am thinking, oh, I thought I was in big trouble. But like we heard in the story today, there's going to come times in your life when you are removed from your comfort zone. There's going to come times in your life when you are going to hit tribulations and a lot of problems in your life, and you stand there and you're worried and concerned. But like the message we heard today, family, don't worry. God will provide. E a mai lava le tua, le talia o mana onga. Time for a bit of awareness today. Before I was, and I'm not ashamed to say this, hallelujah, because it's a bit of awareness for each and every one of us, hallelujah. 10 years ago, I was diagnosed with this. I go and see a dermatologist every time. 10 years ago, I was diagnosed with the ma'ile ka'ole psoriasis. Hallelujah. Everyone say psoriasis. Yeah, psoriasis starts with it doesn't start with S, it starts with a P. Hallelujah. Don't worry, I'm cured of my psoriasis now. Amen. Hallelujah. But I just want to say, at that time, my concern was, how am I going to look on the outside to people? I was going through stress and I was going through a lot of issues. Hallelujah. But one thing the doctor told me to go and do before I was diagnosed, he said, "Amos, go and get yourself a blood test." Hands up if you all know what a blood test is. Praise the Lord. A lot of people here haven't not done a blood test in their whole life. You know when you go and do a blood test,
And you know when you know you're in trouble when you do a blood test? Because when I went and did my blood test, the next day I had about 5 GPs ring up my phone. That's when you know, hallelujah, that you have issues in the physical sense. A blood test can reveal a lot of things in your life. But unfortunately, me se lava tātou ia sa mo. E whewhewhe e o e whai e blood test. Eisia. Langa e whewhewhe. I e loa mea. Lawa already know. A lot of us are too afraid to find out what we are already suffering in our lives. Now there's illnesses in the flesh and there's spiritual illnesses as well. Church, I'm here to tell you, make sure you ensure that your spiritual blood test is up to date with our Lord Jesus Christ. If you want to be revealed of what you're going through, how your life is going through, it's all here in the Word of God. Make an effort to pick it up. We're not here for a long time. Mentua ya na man. Hallelujah. Alum na manu. Nangolesi maile siliona. Tele na mai tato. On maile or fa mawadunga. This is one of the biggest illnesses in the world right now. It's an illness called pride. Hallelujah. I come here to remind you. Praise the Lord. Naaman stood there. He thought, I have everything. I know everything. But he still needed one thing. One thing that was missing. Someone to cure him of his leprosy. Hallelujah. Now, I don't know how you are with your life right now. A lot of us, we all have our struggles, hallelujah, like we heard today, like we heard last night. A lot of us wrestle with a lot of things. But just let me keep it simple for you. If you want God to provide for you, just seek Him with your whole heart. Mai lua timotu awawa le foi na mai le tua ia te tatou le anganga e matau ai. A o le anganga e whamalosi ai malofa ai. Ma mawhawhau tonu ai. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Church, Naaman was told to go down 7 times. Go in the river of Jordan, go down 7 times, and you'll be healed of your sickness and your illness. After the first time, he almost gave up. Second time, he kept on going. 3rd, 4th, 5th, 6th, 7 times. What God wants from you is your obedience. So whatever you're going through in your life right now, be obedient to God. It may not happen the first time. It may not happen the 2nd or the 3rd or the 4th time. But be confident that God will be there and God will provide for you. Hallelujah. Mai so taulanga pātina vi e letu. The lady with the blood issue for 12 years. For she said to herself, if only I may touch his garment, I shall be made well. A whai o te pai atu, tau olona ofu, o te o lai. Lawa inga nei te ao. Who are you reaching out for these days? Are you reaching out to your family? Because I can tell you right now, even your own family will let you down. Are you reaching out to your friends? They will also let you down. With man,
it's impossible. But with God, everything is possible. Hallelujah. Praise the Lord. And I just want to say one more thing. And this is one of my favorite passages from Leupo Latu. O Keti, all of your children, all of our children, Ainga Ngalua. Matthew 19:29 says, and everyone who has left houses, or brothers, or sisters, or father, or mother, or children, or lands, for my name's sake, will receive 100-fold. And most importantly, will inherit eternal life. Hallelujah. Family, Vaifale, he's in the hands of our Lord Jesus Christ. Now it's up to you. The legacy and the memories that he left behind. Not any one of you will be able to fulfill his shoes. In actual fact, you have to find your own shoes to fill. Hallelujah. But I just want to say, this man has been a blessing in all of our family. So se taimi lava e whaini wha alave lave il mātua inga. E mauti noa lava. 100% sure this man will turn up at the door. And I can't believe all the morimaus that he's done it not for only our family, but he's done for everyone here. Vaifale, God bless you in every way. He reminds me of my father. All of these works this man has done. We don't know how many lives he's led to our Lord Jesus Christ. And that's my message today to you. If you haven't received the Lord Jesus Christ as your Lord and your Savior, because the Bible says you must be born again. You must be born again. If you go away today, take no other message but this message. The Lord says, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Let me highlight that again. No one comes to the Father except through me, Jesus Christ. Lawainga nei taia. From Nia to Latu. Vaifale, Manuelo Malanga. Thank you, family, for allowing me to stand here today and serve our Lord Jesus Christ. In the name of our Lord Jesus. And we all say, Amen. Puno mai loa. Lord, we thank you for your Holy Spirit today. Whatever program that we have remaining today, Lord Jesus, Lord, o mātou talitau, se anoma oe le tūla mātou tuma, o se mea whaifu, le tūla mātou tuma, la umana ngaluenga tangata, o na mātou whapea i lea, ia tū mau pe ia te oe lo lava viinga. Heavenly Father, may you bless Oketi and all of our children here, Lord Jesus. May your healing be upon them. May your blessings be upon them. May you comfort them, Lord Jesus, and bless them in every way. Heavenly Father, we glorify your name and thank you for everyone here today. In your wonderful, wonderful name. And we all say, Amen. Aweso tōlanga pati le tua. Swafa Yesu. Amen. Praise the Lord. Mole atu le ngang whaafitai i le sunga le whaafengainga. Tusai ma le upu whaawina le tua nei tai au. O le au tua nei tai au, God will provide. O le tua na te au maia.
O le atua na te whaafeloa I lo manao, na te whaafeloa I lo manao. O le atua na I au maia Vaifale. O le atua na I foai. Ia whaamanuia le atua nei tae au. O ia ina tātou whaatasi nei tae au ono le wala upa ia le atua. Ai avea o se whaamanatu mo I tātou. Avea o se whafangu ia I tātou umalava nei tae au. E iai le aso e te oti ai. Mai tala Paulo whamai e o lo wola wa ia ke riso a o lo woti o lo manuia lea. To live is Christ and to die is gain. E lea oti uma o le manuia. O Paulo le tala noa. Whamai Paulo a o wola o ia ke riso. Ai a oti Paulo o lona manuia na. O le fesili mo o e maa untae au nei. A whaamaka e ke maliu pe ke ku malo pe te oti foi. Whaamaka o lo manuia na. Ia ngai ia o el tali. Ai au ngai ta pena I tātou. Au e ola ma soifua el soifuanga lea tātou te olai. Ka penga lo soifua. Ta pena lo wola. Danga ke leilo al kai mi ol vala au le tua. Mai mau pe anga whapea mai le tua ke oki kai au mangukua o salamonga ngei. Ai o le vala au le tua whamea e whaile moko e whaile makua. Peke manga o iai peke le manga o iai e ke oki a. Ai a o mai na iaso whapea nei. E toe whawhango mai a tātou. Maria lo whianga ngalo. E iai le aso. Pa iai le taimi. E te oti ai. E le leilo woti ane. Wa ka penga o e peur ka penga ngā len ka penga I Vaifale. Mo o tau ele sina fia lo ingoa. O lo ingoa o a fo mai maunga Filipo. Tātou sau soo. O wal tau songa. O le fitalainga I a Vaifale. O fo yo le faife au tausi ale talainga ia Vaifale ai mai se fo yo le tina ia muri anga tele ma le nofo yalo e luala ia vaenga o la molimau il uso ma la molimau o le tama fa le nganga o Vaifale nga mafuai nga o sau I Australia. Sa o malanga atu I Samoa. Le ivas fu malfa. Ai taunu atu ia whtalainga ia Vaifale a maise o Keti. Ia maleli leo John o Pepe John. O ke laku I Samoa kirisimasi nga. Ai ok waila vaianga ia. O atu leo o Vaifale ma muri anga tele wafe akul mako fale atiu. Awa o le matou ainga. O le matou ainga tama o matou tama. Le o laile au vaenga ia whalantai. A o le ainga tina o le matou tama. Ia lenga matou tutupu ai whale atiu. A saula ia tai e alu ia pia. E afe al mako fale atiu. E ai e kawhao ai. Kua alu e lole le me alu ai. O atu leo vaenga le Samoa whamai lole o lang tala ia. O whalongo nganga e whalpui. O le fesile ia o whak. Ia. Whamaila ia. Al me kia le al wakwai Australia se iai se suinga. O foi mai loi Samoa. Ia Januari le iwa lima. Maku o mai loi Australia. Ma mai malo uso matua. Ia sila lalo enga. Ia mala ukenge. Matu o mai lo matu whatau nuu mai ia Vaifale ma le whtalainga ia muli anga tele. Whamai kala a Vaifale ia teau. A wai si ngā kenge. Whak walau kenge. Whamai o mā kowe lo loku. O le melea a velau kenge ku i o le whaifi au. A sau oe ngofo I. O vai winga o tangata lea am. O kula fongo a Vaifale sa iai.
A e ngofo le fale o Vaifale, e sale le loko. A o le ingupia ia. E sale le loko, a e loko e langa loko. Central Hurstville e au tii. O le si an kula fongo, a e ngofo e longa fale, e le suise au e kapua i al Bulldogs. O le ala o mai uman mako a inga walko o kela mato a inga o mai a Vaifale mauketi. O le a inga sa Bulldogs. O ia e wo mai ngofo ai, ia kapua ia mal Bulldogs. Ai sea, o ngor ngai ka ngaka. Vi ia le, go the Doggies. Ia o winga ngā o le ftalenga ia Vaifale. O le tangata lea, o ke le ka ua o so kaseng. O te ta ua lo uso. E va lata tele mamaftanga. So se mea ke manga awai o te vili ai. Au manga foi se soani fa so mai. I tiu te mawhai wala ngā lue ngā leli. O te tala noa iai. O se tangata loto alofa. O se tangata foi e le ai se fefe ai. Mako o mai vai kaiminga o au sa fai manga avka avale e avea le siva I bankstel. Yasto nai. Bau ke le pia yaso na. A mako wola le siva e fusu ale siva o le ula lea. E le ai se fo ir kanga karea. E toa lo na loto I le tino ai ke lo e sili aku le koa fa le nganga o kanga karea. Te le ni a onga o wa winai lo wola. I le soifua o le fetalainga ia Vaifale. O se tangata finau. O tangata fo ilea nga amakainga faya uroti. Alu balu fa mai sawia le failo la sengi ave lo le sau felwa I ka loli ma fa ngalwe ngale mo lo uso. Alu sa mo fa lang fa kal malo aya u aya malo. Ke le lopo mangisi me fa sa mo au ke lo uma me nga kupule di le. Pei o aya e kangi mai ai. Ya ai o le mita mitanga ona mo fai ona suia e le atua leo langa le uso. E le se fa'ale velave o le matu ainga e alo el tangata lea. O le maku ainga I fale lantai, o le maku ainga I fale antiu, po fea lava. Le fo I swafa, I le swafa o le matu ainga I fale antiu. Ona o le tangata e osi ainga. Bi ia leli. O Vaifale o le te oloa al matu e kalesia. O ia fo ia se tasi o pioneer nei ngā luenga. Tolu tausanga talwaina o matu mai ma matal ngā luenga nei. O se tangata e alofa I le atua. O mea uma lava e whaia loku. E manga awa Vaifale nga ki whaia uma. O se tangata e alofa I le atua. O se tangata e whaaloalo tele I atea. Ina ua avea ma ua mawhaife au. Ele I manatu wa Vaifale o ia o le uso matua. A so skaimi o ke alwako I longa fale. O a sa o whai le ulu o laulau. O ke whai ai se sawa I fa mai le ai. Au o ngā ke ngofo ai so skaimi ke sawa I lo fale. O longo fuanga ngā o le ulu o laulau. O ia ina oula I titi. Ai o lana whaia ea I a tea au. Ona ole vala au ole tua.
O se tangata tausi whaiwhi au. O se tangata e alofa i le e ka le sia e le antua. O Vaifale ia na winga mali. A whaingi whongo le maku au lotu. Ai a whai walu pe wa whiwhinga wa i se mata upu. E ke kei ale kua i lunga o Vaifale, whai mai se tala. E ke wa ai e alu kari e enga ngā aso. E ia na winga mali. E mawhai e Vaifale o na fufofa a fita auli. I ona winga ia. O le a misia tele. Vaifale tono le o ngā luenga le li. Ina wo watu il fale mai. Mai tala fale mai e ave se lo ia le masini ia ona matu fa ma vai lola ia le wa. E ta iane na ave se masini e malo si Vaifale. Te le war. A te umawal tala ua wa ave ile poku le whakari e kanga ka le a manliu. O usu la unga luenga le tai au. O loa kua whail mako pule o te mana mia se vai aso atoa o te ofai. A le ua malosi Vaifale. A mai ele tua e lo mafau o ke alu se i unga fongofo ai. Se i whai se mamafutanga o soifua whetalainga ia Vaifale. O le vai aso na whaasoa mai ai Vaifale i li tele o mea ngā whaali ai e le antua. A o le aso lulu o le vai aso lea o te usu antu. A e wala au mai o ke aluak. Mai e yene mea o ke whieta ua antua i ante oe. Whamai o ngeiri kai au ngā sa waile atua, sa wailo ta maa ave au. Pea kunga ave o i whea. Whamai ngā ave au le langi. Whamai ngā ova ai a ngelu. Whamai o ngā saulea o lo ta maa wa ave au, ua sui lo whakungao kulou. Ua sui lo liva, sui ma lo whantu. Pea kua. Whamai au ke le koe fia sau. Ai whamai tala le li. Wa o le li e whamai alankala o le li e le whamai Yesu. Whamai tala le li. O te alu o koe sau ai. O langa kala le anga ulo ai. E le o koe umi. Ai alu Vaifale. Whamai le tala le li. O ke alu o koe sau ai. Ai whamai. O ke kilo aku ia ila lo. O langi ka o koe kongo pusa oti. Au a pala lo tino. O anga kala ia whamai ia chao. Saulo lo mafau. O le o koe sau Vaifale. E whaeloa mai ia tātou. E mongi le langi. O le mea lea ngā whaava aia i le atua Vaifale. E le ngaka i wha mautinoa ia Vaifale le langi le alu iai. Ai sau e ka o maile whi au ia i tātou. E le o se kala whaangongo le langi. O tangata ua lewa ngā whioki ma whai whi au whioki. Ngā ka o mai e Vaifale. Whamai ngā wa ai ai. Mai lantala ia te au. Wa o fialu. Wa o fialu i le langi. So staimi o te aluanti iai o lana tala lea whamai wa o sauni, wa o tāpena, wa o fialu. Whiakwa ke fialu ko whale whamai le ai, wa o fialu ma ke whiloa i maleli. Kwa over ai le se mea whapea. Te leilo i ante oe. I have never seen anything like it. Ka ngaka ua saungi e oki. O whiakul mako ainga. Ka lo sia i le lofo le li. O le ale wala aua le tua i lo wola. Ke mga o ke alu whapea. Ka la ngoa mai e alua Vaifale o malamalama no mawhawhau. Tala noa mai. Lai mako ki ka la ngoa aku e whaatalitali le aso. Ma le taimi ami ai e le tua lona nganga. It was a blessing
pe ia le atua. Tauia ina ia avea le tu malo, le usufono ai maise o le wala upa ia le atua. I le whakalainga ia Vaifale. Whai malu I tau mo I tātou. Ia I upu e whai aso whapenei, a we ua maali liu toa. O mauma wai a upenga le tau. Tātou ainga, ai mai se fo I o alo whakalainga ia Vaifale. Ia pa u se toa. Pa ia toa tula I se toa. Ngā ki kau awea mea tauianga kau ave Vaifale. O a mea tauianga ave Vaifale. Mea mua o le alofa. O le loto mawalano. O le kausi whaife au. Kausi e ka le sia. Tātou a whaia ia ma mea tau. Tātou ti tauai ma mantua I pēo ia. Whamanuia le atua na yaso ono Yesu. Amene. O le avanone tuna atu. I le tina I alofi. Mo lana moni mau nei tai au. Ia le atua. Ia o te mua I whaatalofa I le anganga pa ia o le taitai o le nei sauninga. Awa au noa ma le anganga pa ia o le atua tātou te le mawhaia se mea. O le anganga pa ia le fisosoani ia te I tātou I so taimi. O lo so I fua ma lo ola au nei le atua. A o mai taimi o whaingata. O le atua I fisosoani le anganga pa ia ia te I tātou I so taimi. O te whaatalofa, a vea ia le suafa o ke riso Yesu mwhaino o whaatalofa I le ao fia ua poto I le nei tae ao, e moli mawina le toe sauninga o le tō whaia Vaifale tai Taulaga, po se tuangane ia te I mātou o se uso foi I le nei tū o le mātou ainga. O te whaaftai le atua, ona olonanga le leina te le tū la fo I nei tātou. A tātou wha moe mea o mai le anganga pa ia. E fisosoani fo ia te I tātou, e le aiso tātou mālosi, e le aiso tātou poto. A o le anganga pa ia e fisosoani ia te I tātou. E tai tātou le mea moni e tusa malona lava fina ngalo. O te whaaftai, ia uso, ma utuangane, no se ama noa le lei watu ina mai mo au. E whai ai se moli mau, mo le au na le atua, po le au na ia Vaifale le nei tae au. Sili ona o whaaftai, isi o uso ia muli angatele, o keti, muli pola, Taulaga. Ono se ama noa le lei, o mawhai ona whaatanga I nai au, o te whaia se moli mau, mo lana to lona ali. Sa iei lo manatu, whaapea o le a sa ofisili se o tuangane matua le ia misa tāvita. Pea pe a sa uni e whai se moli mau le aso le nei. Ono le nei le tu, o le 5 tau sanga o Vaifale, ia o au sa o moli mau sa tu, mai wha alo ina ia uso mo tuangane o te whai al moli mau. O le ono 10 fo I o Vaifale, ia o au fo I le sa o tu la I moli mau wina, ngā luenga le lei, ale au na le atua e pe on tātou iai. O le asa iei lo manatu, ia e whaaftai, si o tuangane matua, ia misa tāvita, ia ele ngata I leo o uso mo tuangane, le afionga ia muli angatele, o keti muli pola Taulaga, no se avanua le leiwa o maua I le nei tae au, e whaia iau masui o le mātou ainga, o te moli mawina le lei o le atua. O le a whai salamo, o le nofo I le mea lilo, o iai le sili ese. E mau o ia le paolo, o le ona le mahalosi umalava.
O te whape atu ia Iova, o loo malu o ia, ma loo wola, o loo atua, o te whaatua ia te ia. Awa o ia na te lawe a ina oe i le mai lei a le whai manu. E ufi fo o ia ia te au, a iona apa au. E whai alona whaamaoni, ma o utali poponi, ma mea e pui a iau. Amene, i ia lea li a. A o mai taimi o whainga tae pe o utala noa mua. O le tātou utali poponi lea i taimi o whaafita a uli ma whainga tae. E lea iso tātou maalosi, e lea iso tātou poto, a tātou te whaamoe lea nganga pa ia, e fesoa soani ia te i tātou i so se mea. E pei on maa whaasoai, masi o uso ia muli ang tele. O la umoli mau, e a mata mai lea, pei ono tau whaafonga le poana po, ia o lea wa umana moli mau si o tuanga ni matua ia misa tāvita, ilo mātou o langa mai Samoa e pe ona iai. O la umoli mau le nei tae au. O le tausanga ia iwa se lau fitus funma le whaa. O le tausanga le ana avea ia ue o mātua i New Zealand. O au fo ila o le mātou a inga, na mua avea i New Zealand. O le afe iwa se lau valus fulu, o Vaifale na mua au mai o mātua i Australia. E peila o na tā ua le poana po le moli mau, i o lo i lalo i le malu nei, i na i o tuangani a Pasila, ai mai se lea fionga i a lupe matasila tiutini, o alo i o le whaafeangainga i a feata malupe, sa whaanofonu i si ufanga i whalalatai, o i na mātou wha, na taunu o mai ei Vaifale le afe se lau valus fulu, a o leo te New Zealand wa whailo a inga, whaifo i lau whanau se i vanil tātou mawhtanga. O le mana ongolo tuangane pe ona iai tonu i nei, wa loni anga ia wale eista ngata e whapena, pe inga o ngai tamala ia e fisosoani ia te ia o toi fihalu i Samoa. Ia o lea o te whaafetai e se o tuangane, na totongi atu e se o tuangane le mātou pāsese, o au mala u whanau mātutua e to tolu. O te whaafetai e lai lea tuono le anga le lei o lo tuangane e tusahi ma le mātou mawhtanga. Pei ona moli mauina le tele o moli mau le poana po, ai mai se le moli mau mātanga o fie, a le tamawha le anganga o Vaifale, e moni le leima wha maoni. O te leto e taea fo ila le tele o mea, ai le ua manilo tō whaafonga mala u whaalongo, whaafetai o se au nei wha maoni, i to tono le ainga, i ai mai se o le ngā luenga le atua. O le ua tō tangata ai mo ova ava ai, i le mātou ainga, i fua o ana ngā luenga. Unofo i oe pe ona whaafana o malanga mai e tusa ole iai o Vaifale tono mauta ngase. A o iai lea taimi o te sauma o walu, ai sa ole give up, sa ole fiu wai. Ona ea, ole moni o lo walofo, ole upo le mātou a inga, mana tua Vaifale, ana le ai Vaifale tātou te leiloa Australia. Ole upo a lea le mātou a inga, o lea o mana awa o ifo ilan whanau. Ana lea i Vaifale mako ke leiloa Australia. Pia tau whaafonga le poana po le tele o muli mau. Ia o la ua ma muli anga tele le ua mātou awala mai e inei i Australia. Whaaftai o nisi tu langa ma mea sa iei le o langa o Vaifale mua. Ia tātou la fo ia inu le aina. O lea tuolo o sisila o na fonga alofa. Whaapena o na anga le lei ia ili whainga malanga Vaifale. E pela o na iei le nei tae au. O ia o stangata alofa. A mātou wha mautua i lai dalu i chiol male alo ia a feata malupe. O se mātou mawhtanga mātanga o fie le aini Samoa tele nawa i taum. I le aso luas fuma leono o iuni le awhiv se lau walu suma tasi. O le tausanga le na mātou tu uwaa mai ai Australia nei. Mātou te wha mautu mai si o tuangane a o sinko na. Tele ani wha fita auli. Na e tau te sila fiel so i fua Vaifale. Ia leu tau whaafonga moli mausi o na ta maa whaaleangang. Ia o le tangata o le awa. Se i vane le tātou mawhtanga. E ina ua maua Yesu le o langa o Vaifale. Na li liu ai le i whaapeana toi foi. Se ia o ai le taimi ina ua umalana maanawa. A o lo tautua pe le whina ngalo le atua. O te whaafitai ai. Le anga le lei ma le alofa o le atua. Se atua ina a le lei. E wha le tonu le tangata.
A o le atua le tātou te au na iai. O le atua o ana nafi, o le aso, e o le whaavavau lona whaamaoni. E le whaamaoni le tangata. Ono le soifuanga ma le olanga ni tātou te iai. O lau oe o le tangata, o au o le tangata. E iai vainga, iai whaale tonu. Aia, a tātou woi le awala ma wala loi peona. Whai le upo le atua le nei tae au. O ina tātou te sauwhanga i le manuia. Whaafitai a Vaifale. A o mātou iai peona si atu le au na ia Filipo. O la utala le whain mātou ainga. Amu ia o tau mo was whaife au loto mawalalo. Ila o mawhitanga ila au na le atua. I always respect him as a man of God and the First Lady. Langa ia, o lewa o fo mai, o lewa o manu malo, o a umal matou ainga i lunga i Brisbane, o ye se si o whanau le sa talo ana po, o yel na le o whai masui ma o le ngā luenga, o no le o sa vali fo le malu se futau sanga toi ina, i o tau fo i malo matou e wha o ngā le au talvou, i ia la le atua, o i le fale talo o le tua ngane. O lea sa au tuina il au na le atua le sunga ya Filipo, lo umana onga, e whaailoa mai le atua se tasi tau aveina le ngā luenga. Na tatalo le au na le atua mo lo umana onga le na aso. O foi atu loa wa confirm le fina ngalo le atua, o Abramo, o lonto o lua, o la ua i tau aveina ngā luenga le atua. Se atua ina ale lei. E whaale tonu wal tangata. A o le atua le tātou te au na iai. E le lei lava o ia. O le lei fo ila leo le atua. Le un whaion tātou e susu mai, tala mai o awa fio mai. Tātou poto whaatasi le nei tae au. E moli mawina le soifua o le au na le atua. Pe ona wha maalosi le au na le atua. The man of God that night, i le po leo la songa fua ina ua uma le soifua Vaifale. Po le kuata i le lima i le afiafi. I le whamalanga i le alu tangata i le alu sau. E le mawhai ona tu au noa ina lo ufia mahafuta. O te usul tae au le whale mai le se fulu tae au pe atatala. Se ilonga wa local whale mai vai ane le tato mawhitanga i le valu le po. Whato a o foi lo whale. Ona lo unau ta inga sa o whai le uso le pito mai a tau tamai ta ilo le utu. I le po le aso sa ai aso nga fua malanga Vaifale. Tau te ilolo mana onga leno ufai i le uso lea. Tau te ilolo mana onga leo te ye sister. O te mana o ina ia. O malava le soifua Vaifale. A o leo te iai. Ai va ile le leo le atua. Na whaia le atua le mea sili mo au le aso. O au. O le afionga ia misa. O le afionga ia naisa umalu. O ima taulea ai mai se fo i o le pelea a Vaifale. Muli anga tele. Ia mai se matou anti le o fotia o matou le sa etono le potu teimina na o mai lona soifua o le vaenga le o langa o te fia ai ona ua tau le mesa o mana o ai o le mea fo ile a vane le tatou maftanga a o tangi talun maliu Vaifale fai mai le tala al vaenga le o ina fai mai fo i e te alofa ia Vaifale wa ala na fesili le I think o le po le aso Fareile as Fareile as to na ia so sa so ngafua tilo mai matou no fo male tu ao le sa launga o Naomi wa falo mai fa pe ai wale tau mai lana va ia tia ale wa vala au mai lofi o tulo ilunga o samali atu fatu ia o au lea fa mai sau o so atu lo iai fatu ea o le hase me te mana o ai fa mai e te alofa ia te au o fai atu iai. Vaifale, o te alofa ia te oewa ai. Wa ti ia ia stoi ina ilunga. Ma lau whanau ma le ngā luenga le atua. Ai o sau e tausi oe. Fai mai. E mo ia. O lo o teu lo to upo se utua ngane a o iai o iai ona tinga. E mo ia. O fai atu e moi. Langa le watu ule au na le atua ilunga ai o sau. O te alofa lava ia te o whamaita i le leisi o tua fine. Lesi me o te wa ai a Vaifale tanu ta oto i le whale mai. A o tau tu o te sosoani a o ke ti mana i ta maiti. Whai mai nofo o i lalo.
Mele leo te whaalua ina le fina ngalo le au na le atua. Ese le respect e Vaifale o tangata. Le ngata i le au na le atua. Ai so se tangata o le mātou ainga. Ai mai se so se tasi eva ai e Vaifale le ngata fo ilea. Pe ona tau tangata nga i ile Paul Kalamele na tufa atu. A tau tangata nga esu le luas futasi na ye itua. Ia o mātou ma le au na le atua ia palolo. Ia ai mai se o lio. O mātou le sa whaia luas futasi o le li ile le itua le atau le Paul Kalame. O le mea nā te iloa i ese le lei o le atua ia Vaifale. O le backbone ne o le mātou ainga. I can say again, he's the backbone of our family. Ai pe ona tau whaafonga. Ia awe atu se sitoa. Ai tu lai mai se sitoa. Ia hanga le leile atua sa au whaile au na le atua le pōlen matu i whale mai. Whaaftai le upu whaamalosi le au na le atua. O le awala le anu o whaile matu ainga. Amu ia o tau maua se au na loto mawalalo. Whai mai le whaamalosi le au na le atua ia matu. Ina ua umare soifua Vaifale. E tanga alu tangi. E tanga alu tangi. Langa tātou te le toi wa aia ia Vaifale. Tātou te le toi ma whaifu ina toi whaola mai. E tanga alu tangi. A ia mana tua o le i unga lava leo i tātou. O le awala lava lea tātou te o mai. Ai ono le nei le tu. Without God, we can't do nothing. Si awhisau pati tele nai vi e le tua. Without God, we can't do nothing. E le lei a le atua I taimi uma. E anga le lei fu I le atua o te whaafitai a loa ia. I se uso ia muli anga tele. O keti. Muli pola. Taulaga. Ono o le taimi sa tausi ai. Tutasi le ngata I le o ngasitoto manai tama. Sa whea wa I le tausinga o Vaifale o iei tono whale mai. Whaamanuia tele le atua, le fionga ia muli anga tele, le ngata I leo no whaalo, ma le mātou ainga le tausinga o le au na le atua. Tau tangatanga Il Paul Kalame, na eva tuai o le ungoa muli anga tele, soli alofi, Taulaga Faraimo. O le ungoa lea, o muli anga tele lea, ma Vaifale, sa latu tongia la unofo au iei Samoa. Na ufai atu se utua ngaini ua vili mai, ea, o le halo loto, whaiso matai le ainga o tatu tina I le au wa. Paku, po le a olu ma oketi, ai le sa ukupe. A o la ua le sa whaia la unofo I le ingoa na tu tangatanga I fo iai. Lea fo ilano o whaia muli anga tele. E tu ua I lalo le muli anga tele le ia te au. Ai wa lava ia tau a vele muli anga tele a maha ua. Le ale langi le mata ua inga. Ia ale ua iai le ingoa mai lo ua inga I le au wa. Ai whaamanuia tele le atua, ia muli anga tele, o keti, muli pola Taulaga. Ia meise o no whaalo, manu mātou a inga, ono le taimi sa ma. Whaafitai le atua I nei taimi tele, wa au mai mātou te maa futa I Vaifale. It's about 3 weeks. E tolu vai aso pea, to iziti whaava I aso o mātou maa futa ma Vaifale. Ai ata tangi foi. E tate tangi ono o le maafitanga le tino. Ai amu ia fo I Vaifale o leo iai o ia le ola e whaavavau. O ina tātou te no fo tupu whaatasi ai mai ia. Pe a whai tātou te au na ma le anganga whaamau lalo. Ai sili ona vei tātou ma au na whaamaoni. E iei le taimi iei le aso e wala au mai iei lo matai. Le au na le ie. Ulu whale mai e le fia o lo wali. O iei nei Vaifale I le fia o lo nali. Ono lea. E tau tala na ngā luenga. Wailanga I muri atu ngā luenga. Au le sikeru siano. E male soifua. E le lopo a ngā luenga o le a muri aku. E a mea ngā a. Le ngā e le o ngā lue ma le whaamaoni. So I don't charge you. Le chargement is from God. A o tātou. O le awa onga le ma o se. Legacy le wa alu Vaifale ai tuu ia mātou. O le alofa. O le whaamaoni. Tausi au na. E uina o malolo, he always respect me and the man of God up in Queensland. O iyo te ilo il whaamaoni le tu whaafitai sungal au na, the man of God, Pastor Filippo and First Lady Lily, ia mo le ava noa sa alato wasiasi, o uva ai tono whale mai.
tele o taimi o le whaiwhiau whaawhiangainga sa spend mai ia. E whaamanuia tele le atua, whaamanuia le tātou mawhitanga nei, ai o wola le suafo Yesu. Amen. Tei atu le whaletua malo i e alofi mo le mau matanga o fie tātou mawhitanga. E le teimi nei e tuina atu le amanoa ma le whaaloalo i le whaletua po le tausi a muri ang tele o teti a wā se mo le mau nei tai au le awa ma le whaaloalo. Tu whatasi o tātou au le tau nei. Ano Isu. Praise the Lord. Salamu na salamu tolu fa mai lo wanga ngai ye e fa manu watu ya Yehova. O mea uma fo I wait tonu ya te au. Ye fa manu I lo na suafa pa ia. Fa talo fa tu le suafa man ma lo tu wali I mal tu fa aula. Talo fa tu I sunga fa fia ngai nga po au na le tu ne tai au. Fa talo fa tu fo I le pa ia ma le mamalu wa o fia mai le ne tai au. Fatalo fatu fo I le kalesia pa ia Life in the Spirit Ministry o lo au nai Vaifale. Vi ia lava le atua. Sa lilo yok manatu o te tūlai whaapenei se taimi whaapenei. Sa mamao ai yok manatu o le awa vealo Vaifale. Ai o te whaafetai le atua. I lo nā lofa, ia Vaifale, I le ola na ia fua ia te ia I ola ai. Ono sfululua o na tausanga, lea ua wala awina I o ia le atua, pa ua whaamana waina ia na ngaluenga. O te loa o le nawa e malamalama, le tele o talaanga o le atali o Bruce Lee, o se nganga fia fo I lea malfanga itia ia te au. O no lea lofo lea tua I se au pele. Lo uto alua au lelei. Lo to lofa. Ma le tau sa afia. Ma le whaangalo ngatai lo loto. He was my inspiration. He was my business partner, my dancing partner, my darling husband, Vaifale Taulaga. Na mano nofo Vaifale I le tasiiva, valuiva. Na luatu ai Samoa, ia mamasani, ma fai poipo ai Samoa. Ma fai poipo o ingoa ia tai. Ia ona lua ilea ma o mai Australia, fai ail ma ainga, ia o whamaniai nai, ma whae nai nisi suafa. Lona suafa mua o Vaifale. Ia, o Vaifale, ele mana o ia mau mea sa ia I mea whasa moa. E peita I o le nau mai o sionti na lai o na talia e la tue whailo na matai lea Vaifale. Ia, whaasosola ia leo langa, ia o whae ia le lupe matasila, misa, o nanai, le ala I tango moa, taefu, whaalawa au, a fua mai maunga. O na matai ia na whae ia I o na ainga. O te mana tua le tausanga lua festival wono, na whae fo ini matai na whae ia I o na suafa, inisi o na ainga. O mata o le Samoa, whamai le tau, e te fia matai, o whakule ai ke le fia matai. Ai whamai a, o sau e matai lo ainga, whakule ai. Wa o ke le fia matai, ke le manga o ngā mea. Ai peitai, wa mana o anga I e whamai e whai, I e so matai, e no whatau te le fia matai. Ia na tangwa le ia whai, ia no walua iala ia. O te mana tua lai na wau sau, o le whai lau Facebook e whamai. Tūlau ngō matai lunga lau Facebook, o wakula ia, ke e mamawhai le Facebook I o no matai. Ai whai mai, se kuwai. Ana tuwai la I o lana tala. E la taimi na tu foi o tano ave ese. Whapea ue le olo e Vaifale wa ave ese. Lama wa ave ese ai lo mulianga tele whaku.
Kalwe whapenga ilo ngoi loa au tangata, ai whamelantala. Wai musu ile ngoa na amatu ia te oe. Ia nā lai onto e tu ia muli anga tele. Ia o te whaaftai e se o te olua. O no lana whaalualu atu ina mai ia te au. Le ti o foi fai mai le fatu pese whapea. E le mawhai e vai e tele o na tineia le alofa. Ioe, o loo alofa wha maoni lea mo oe lau pele il tā mawhtanga. Ua tolu sifu whātau sanga al mawhtanga. O se mawhtanga sa ui whai ngata, ma sou o le vasa. Ai sa i ulawa ina suinga maalie ma le toa file mu. Nana e whaafonga ia ana po ele to e tau ili atu vaenga umai peo na iai. O Vaifale, o sangata e fia lava ia i taimi uma. E ngai o i tele mai ola lo na mawhauwhau i le whainga o ni mea e ati na e aile a inga. O sangata e whai mea mawhai. O sangata fo i e vave i olo na mawhauwhau i se mea. E pei o le tupu mas whaalave e vave o na manatu e whai ei tonu. E le sangata e nofo ai e whai mea i taimi uma. E tupu afe auma me e whai tonu mātou a inga. I taimi uma wai ngai o iatu, ta ngatu whaile me whapenao na winga. O tangata fo i fia e so soani so se isi. E fia e whaita avali, e teu ta avali. E fia fo i musika e tātai, i la au ma whaili a ku i mai spika al pasia Vaifale. Oka, e fia i me whapena. O se o langa e le malololo na o langa e activity mi uma. Vaenga uma i e afifi mai ai. Lona loto o le aloto e tumu i le alofa. E masani au na ula mai ona tua whaafine mai salmai ta ilo se whalia te au. Taimi uma mau te o e se mea e whai. Ai mawa ai atu wa tango tu se tupe lea malea. Whamelo se whali. Wa sau foi senta e whai anga tufanga tupe. I e whapena alo na o langa. E whapea foi... Na o whai e risi taimi. Au e te tau ma whai e whai uma whaalawe. Tau whai na whai fuafua e loa whaalawe whai. O te whautua e whapena i lona i anga ia. Ai whamalankala o keki so ia. O ki whaalawe so o mai lo o langa. O tangata e ese leo si a inga. O lei loa lawa e Vaifale o si whaalawe o lona a inga. Ia wale alu iai. O isi taimi o te whai e ia koe fuafua whalelei. Ai pei waita. E mana o e whaatino lona alofa iana ngaluenga. O na winga ia o te iloa ai. O ia o stangata e alofa mai o si a inga. His actions speak louder than his words. O lona o langa whale anganga. Na manu no fo mai whale. O au o te lotu ngā mona. Ma o mai lei nei. O whatea Vaifale o kialo a lau lotu. Ia, tasi e pe lua sa mai ka ola ke asiasi lau lotu. Ma ola ie o asiasi lotu. E vai mea Vaifale o te whale fia. Ia, to e o, ma to o whamela Vaifale kia o. Vai o ke. A walu lau loko e kaunga e sau. Aunge e alu fo e lau loko e ki sau me lau ke iai. Ia na whai ale whapena. O te alfo i lau lotu, alu ia, whapenga. Ia watele ana misa i fo in maa inga ma. E mau wai se fia. Ia ono lo nau ina ia tau mawhaina mau se tofi le mu. O akria i lola ia o te alu i le lotu o lo alu ai. Ma ufa. Whataitai ei ma o fia iai. Ia, sa fia fo e vai mei o lau te fia atu. E sapota tia te ia. O Vaifale, o sangata e sel whai wō. Whai wō teine, whai wō tama. A pēnā alo na winga. I si foi la taimi o te masar salo a ia. Mamaftanga. E ngā lua e whai pisinisi alo na o langa. Pe ona mention atu e nisi al vaenga na po o te leto e a whea.
Ai te la taimi weekend ai Samoa al masau al Vaifale le tau ia songa fua fa pena lava. Ia a ta fai atu foi la el taimi na ia Vaifale. Ele fi fa alongo mai. To te loto. O no fale mo mafau. Po le ase mea e mafai ona usuia wa o le olanga sa ma fa tasi mai la matanga. E fa apea lo na olanga I los tangatai. Ma losi lo na olanga faleanganga. A o ia lena mai au la tolotu. Ai o fa to le siaso. Peia o le wo sau lau lotu. A le lau ma losi aku I lau lotu. I lo oenga o mai au lau lotu. Ai fa mai ia me kaunga fai. Ia no wa ai la ia e fia foi Vaifale inu pia. E alu tafao e fia le olanga na. Paula me sa fai ia so uma I mamaftanga. O lo tatalo au ia le tua ma wana pongi le li so swani lo na olanga. Ai pe wal talo malan poni, o tele foi na le alu Vaifale. Tele lo le tale no wa ilo fana o stu ilunga le tafuso la tama. Ia na auto titi lo mai ai. E fia ngai el talonga le fusu. Ela la na fusu anga momoa. Lan fusu anga momoa lan e lua la ana malo na mawai. Ia foi la na fusu anga lo na lua. E tasila na mawai. Mala na fusu anga lo tolu la. E lima la na malo. Sufa tasila na malo e valu. Ia na tau tanga ia na po. O mo ni mau uma. Ia vaenga lea pol fanau lea Vaifale. Ia o le na mama futa o te loa ona winga o te loa e fia Vaifale me fa pena. Ile tau sanga e lua fes full malfitu. Na diagnose ai Vaifale ua fail na kidneys. Ia al taimi na le fo tau mafai e fai me tele o fofuanga Vaifale le lumanai. Au vai asua le tusa malana malosi. Ia o lo fa mai ua fail na kidneys. Ia wa mata lo na tau slow down mai Vaifale. Te ia o ala ua vai mama sa o ala malana toto. O ata ala te mi mateo e fai na vai ma. Knowing Vaifale, ele kai kakalo mana pongi. Awa o te mana tua a fai mato ana mana pongi. E fai mai a tala Vaifale le mwhainga anga pongi. Ai se a, fai mai e ni mawhai o nga whala au. Ia. Na alwa ala ia wo se ia ina wa vai mamalo na toto e wa Latu I le potu le fai mama I le siaso o le mata ia foi I le YouTube I Latu ia wa ai ale ia mata le Vaifale I le prophet le of Luka wa fia ma follow ia ma fa matala o te ofo fa makala le vai fa pa langi uma le sa le Latu fa makala mai Vaifale mla o fa ko vi ele li ia malu to anga ia la no wata ona foi o te ilo loto a wata te le fia mata ni mea ia e esa me fia mata ai no wa mai oi nana mata no vasu oi wa lu lunga le YouTube wata talo awalai o Vaifale amana o se mea e mana o fai loa ai lau vai atu Vaifale le conference I South Africa ale profeta lea ia ele ai masesi o na tunu mea uli ai fa me Vaifale o la filika fa koko o feo a filika o le ka e te o feo me la fa mama ai lo koko fa mai Kanga su e me fa mai lo mama fa ku oko mo kwa ile mo so to ya we ia na fai uma me ia te lo to na ma o ai a felika
Maola man mai tai lunga stoto e ave sosoani ya maua wai fo le atunu. E o ia fa maon me fa mai macho oi ma pasta Filippo semina ele ifaiel le kalesia nei. Masola la ia e la le fast full waso ana pongele o le sau lunga ale kalesia le Hallelujah Ministry a Felika. Nela walu au fa mai. O le ke alu le fast full waso fa kuia. Ya. Ya manga ya o fia encourage ia le alu ai la mawa ko ma mga skoko. Ia fa penga foi Pastor Filippo na alu mai mato le fast full waso. Mato wo ia ese ale mena mato wo ai now ai ai no mato wo ia Felika. O ka se tinga ina. Ma itinga ina. Ile mau foi sava no e fai ai on tatalo ai ya flu kau mo ia. Ai no wa umale conference. Ia na rush le fale mai a Felika. We mitai. Fa mai lo ma fa o ka ko nga wa kupe. E ole me ma vao e va. Ngolo no mana onga taimilia mo kwa ifia nga wa Vaifale e toi malosi fa mai le langona na umeta mo tanga so nga fai le olanga le lawo olo na mai kasien manga mai le suele malosi ko e alu e fai o baba. Ia o fai atu ana sai. Toi titi ale fai na matoi fo I mai nei Australia. Awa watinga ina wa ai mai au ata ma fai a matoi mai fa mai lo ia. Ia teinel wa ale wa ai mai tulanga le mau te le potule e no fai la por le va. Ele vai na lu lo tolu e longa wa ai condition le ia. Ia va kulele ia la tinga ia e fia le Australia. E fiele Australiana e sa uma fai mela e fa malo si mai. Ia, sa ma to tatalo ama Pastor Filippo, ia ma sho tama, ia fai ati o mato lima fo I mato mai al vale le tinga ina. Ia no mai lo ni Australia, ia ave al fal mai, ia matsa mai na ina na il fal mai. Tau sanga foi leo. Falo mai Vaifale. La walu e ave le mato misa mo e Samoa. Mai lá ia, o que fia alu foi, ferco. O fai atu, fa fenga e alu I low condition. Foi mai lá ntala, se o que fia alu. Ia, fa mai lá ia se ona uso matua ia misa. E ape alu o me se uso. Fa ko ia manga ia. Ia ma o lo, te lo auto, o kale mai mal mesa ia ni. Ela sa mo fe lo ai chavale. O loina, o tama le lo na loto Samoa. Le ai ma se mai per me le sai ai ma kwa ifia sa mo e felwa il savali pe o winga ia o te mana tua ia se o to lua faftai ile lo fole tua awana o lole le taimi nei wa alwa in and out se o mai lava nei ia me o va ia wa ona tinga ina ia itala no mai foi wa nai loa ia wa sauni. Ia loa taimi fa mai e te au fia alu a lela vata u ave ia mai il tino. Ia no fai atu lola iai. Sauni fia lo wanganga I te alu ai I fe loa I maloa li. Ia o te loa faftai le atua. E o mai le wala au le atua ia Vaifale wa I sauni le leilo na loto I le atua. Au ia I ICU te amaitua watu le potu whaatalitali. Te loto nana o loa foi e o fai va venga le tua ia te ia ina le fa mai ia fo mai ia fo ele la la tau noti ava tu le potu na o le la o ma to fa ma vai uma am ia fo ia o atu uma tanga tolo na inga ia ma fa na o fai al fa ma vai nga tanga ia fita ngisi ia alai e ai il potu le ai te o le pole so sa ele lua le vave au a mato ia il bona ai ala mai fa mai sa fa na
Ai mam, no fa mai lunga le wala dad pakpoi. O saulo i lunga fa so la me o tau tala. Ai man tua le sa koma. Ele ito ma fai ia na fai se tala wa vai nga tal tu langa na ia. Ia o saulo o tau tala mai wa fia pakpoi. Pe o ke I foi ia na fai le mata talo ma se o fa na ma to fia fa ftai le lo fo le tua. A matalo le na ofisili ati ai. O e lo le aso nei, me lea al pole la sa me la stofi. Ia, wako ngai chasi lau kali. Ia, fai ato lo sili, ia I po lo na ingoa, tau mai, ofisili atu ai lo a, ufa me ia oi, me o keki, wako ia lei au ai lea, mai ia tau ma. Ofisili, oi lo whana, ufa mai, o TJ, ia, tau ma mai ia, o Leo, ia, o siau mengi, ia, to el ma to fa ko leo to ma fainga na staula na ma fa fa tuai alawa o wa I mai lava ia sei fa sora na vai so fia ma to o inga ato ile tu langa wa ia mai le to tau tala se ona tau tala va venga na fa ia te ia o te fa ftai ele tua awana na mai na avele tua ile langi pe na share na wa man fam tala tu sunga fa fe ngainga il experience vai fale na luai ma tu fo I mai au ia fam tala ia sa o ma fo fa wa ile tua I me uma wa ia faia au ia vai fale I see you sa fa ati la fa na o te le te o mana au te vai vai fale o alu fa pe o te mana o lo mana o nga sai ai ia alu file mu I have ese uma tubes ma mea ia a o ia la o ia fa mai lo fo mai la ese tubes o la o nai lo ai pe o le auti pla tulanga ia ino ave ese tubes o va tu o tau fe lolo mai a se yo ala na sa wa tau tala mai la salen tau tala I mama to fia I tu salea wa to au mai le tua le taimi le vai fale e ta o mai ma to le mena iai ia mama to awe ai fo il tu langa le iai ia ma to sa union ai fo ma to mai la na vai aso se yo mai pola sale a to el vai aso o na fo no lo wala tala va na lu vai fale ia se yo la vela song la fua wa le wa moya se yo el taimi wala mai wale tusa no lo lava inga ia wo lava na taimi ala tatalo ana le tua sa tatalo le na tau no wa ve ese uma tubes wo o mai ele o toi au mai ma to fe lo ai ma tau tala ia se all taimi wa alu file mu sa la ngona ma fana fana lo loto awa sa tu atu le atu e so ani mai I me uma lava ine ma fai ona alu file mu o ia mai nela lang o te tal tono ele se me ta so te popole ai ona ole misia o mafsanga le langa nei ta wa fata sia vai fale malon tama o te faftai ele atua ile faultanga o mafaina ma wai lava no e sawa tuai ile malo le atua faftai tele lava yuso matua fafine o vai fale malato fanau ai mai se o ainga o aunties o uncles o cousins a inga lau tele o stangata o whamanianga na ova aial taimi atua lea aso uma mai le tae ao se ia o taimi e tapuni ai asi singa e le misi pau foi le mai e tu muala tau ko kiki kukuli ma tau le fale mai aso uma se ia o al taimi na luai oka le o le tua ia vai fale malona o langa le mo mole to al faftai tele ia te au malfanau o no lo to al lofa ai mai se la le sunga al fafengainga ilona tiu te fai te talo ai e mafa malo si au mo Vaifale e mai se ma to malfanau o Vaifale foi o lana fanau o mata mai fai ngoa o me I ngoa no so ta vita ta no mo o yo fa vai I o teni Sam o nai o nau se tanga fa le o fai ngoa uma o nau te lo ai lo na nau le lo fai o nau so mon to fa fine fa tai le tua mo ainga awa isa o al telo taimi o ainga lava e tu mai taimi fa pene ma taimi o fai ngata fa tai atu foi ainga lo na tina ai no lo tama
Ua malanga mau mai I atunu o lo au mawai o no loutou alolofa ia Vaifale. O le tatalo ia whamanui asu le atua ia te outou uma. O alu Vaifale ma le fia o te iloa o a mea wa tau foa I mawhaia mo ia e mo lona aso. O fia o ia o te whaftai atuai ma le taele o lo loto. Whaftai fo ia na wo mai la tau uma lava o vai atu le nei tai au wa whaatasi mai mo ia. Whaftai tele lawa I le alofa ma le angalei. Ia o te loa o se moli mau pu lea wa o whaia le nei tai au o te alofa tele so to lua. Au whaalongo atu ana pōpe I tau ula mai tangata ia te au. E wingai whapea le walu Vaifale a le pe tau ula mai tangata whapea le lau 5 ia te whaia sawa mai mawala le taimi. O se au pele a lea e le toe whaaluaina. Ma o te taliton ma au lo fianga I lo loto walu Vaifale o fia. Ma o te taliton wa Vaifale o whaatasi atu malona matai. Ia whamania le atua le tai au. Ai o te le inofo I lalo ia whamalmole. Fia usu lau pese leo te awa lofa I so tolua. Wha umai lau mon mau. Sa ono foto atasi ma fangai wa sao tu alasi le alofai o e wa pe o se mai awele lai se yangi mai si o
Na mele to tu fata se o to ao. Bori fata kere. Le fio nga muri on kere o keki por tausi. Ona o se mori mau mata mau fio fa fonga e maftanga tane. Vai se o fa pena. Au var maftanga to yaso. Le so aso fa no lo. Au le aso fio le fio. Tu ol maro le ma fonga. O te momori le ngā whaatai whatua. Aisi o le whaafo ana mi te. Ia le maafutanga, māta mo whier pese ngā inga i te ngā iau keki. Ia whaku whai sau pese. Awa iai fule aso e uso i lau pese. Ono maa vai maa whapene. Sia le lofa, e le mi sia iau keki, ki te matalea. Ane le tai au. Na tonu le tai au, wa whaa. Whai wina ma, ta ngu mai le si ui o le wha mai poe le taewe. Au wā le tātou maftanga. Tonu fwoi nau e si le fia no whanga, au wā le toi sa minga. O le usungia al whono, ua le malo, tarenga ia Vaifale, le maftanga o sa moa lo le taewe. A nei tae au te tui natu. I le whai wina o le tātou maftanga, i le sunga le whawhingainga, ia malanga mari. Au wā le whai wina o le tātou maftanga, whaftai. Tātou tutalo. Ua whaasifo le tau wā, ma ua mapu iawa le matila o le tae au nei. Whaiwa nā sāsa ai au auna i le teiteina o le sauninga o le nei aso. O mori mau ma tau tinonga ma pesenga e afua o no lau auna o e wala au. Mātou la ngona ina le tae au nei le wha mawhana whananga alo nganga. Ua o mai i loto ma finangalo, Noti Moimoi a inga e whapea foi li tina ma le whanau. Mori mawina e nei pot putonga i au auna mai mātou uma. Mātou te le whātua tua i titi. E mātou te talitonu ma le wha Moimoi. E ua fia mapu atu i le mafutanga whale langi ma le apitanga i le langi wa umana e tapenga ina. Mātou ori ono soifua. Sa soifua ai la o auna nei. Le tua whaafutai wa tamai e maliu maoti. Wawana i loa le leil taunu unga o le ola i lau fio. O le langi wa e tapenga ina molo na ola, le tua whaafutai tele. Fio mai alo uanganga pa ia e tu lonto i sauninga o le nei aso. Se yo foi na mātou whataunu ina sauninga muli i lunga o le tunga mau. Le nganga o le whaunga i lau wauna. Ina iau fiufi i te manei ma le tino. Ia mauti no lava le ali ie, le aso ili ai le pua lau fio ma langa le angel sili. Le atua ia la ngona le te manei. Ma tula i atu iau luma.
Awa e tai toa tasi ma lau tutu i o luma e te tauai. E whai loa lana na whai. A o mātou o maua le ola nei. Whamanuia le bort putonga e a fua i tina ma le whanau. Whapea foi a inga ngalua o au auna mai mātou uma o e o maori mau le tai au nei. Leo leo ina e lau fio to i unga le sao ingo le nei aso. Ai whafo i atu i lau fio le viinga. Tu Moimoi e lunga ia te mātou, le alofa tu noa oe, le atua le tama. Le alofa muti vale alo mātou wali i Paula o Jesu Keriso. Le mafutanga e whaia pēr ma rogu nganga pa ia. Nei au atu lava i le whavavau e whavavau lava. Amene, amene. Ka te atu ni suma whinaina ia rang mari ia awari tal whai o tātou mafutanga. Tonu rea la whai ulunga le suma bau. Sa mingo mon mori wana yaso ia o te para watu le paralo le tātou mafutanga ia tau me pele o sa i si whamu mua tu whafu sa o le Vaifale ia o na tātou mori atu lea i toi sa mingo le yaso mo le ngang wharalo whaftai.
Can someone take it? I'll just take that one now. So we'll take it off to our car? Yeah. Okay. Let's get into our cars now and follow the old man. Yep. Let's wait in front of you. I'm just going to reverse back in. Yeah. Okay. Where's all this security? Yeah. Let's go front. Simon, get the kids. Get the kids down. Yeah, follow. Spine down. Follow. They're getting your cars now because it's a big line. Yeah, they're going to just go Ya, puse sila Oliver. Yeah, I think. Straight over the top of that. Once you step, come around. Yeah, boys. Forward a bit. Yeah. We'll have to go back. Yeah, boss. Yeah. Yep. Drop it a little bit. What do you Hey, you from that side, shoot. All right. Yeah. Yeah. There we go.
Dave. Looks like you're looking. After the service. Just leave it here. I went backwards from there. Yeah, you turn off like this. Can't you get the flowers on? Paia o le afia nei aso. E paia ia inga. Ai mai se o ainga na lua o wo mai masani. O tatou poto mai le nei aso I lunga o nei fonga e lele. A tatou moli mawina matuina atu. E tino o le talainga ia Vaifale tai Taulaga I lona oli sanga tu mau. O le tatou wifo matatalo. Iova le atua lo mātou tamā. O e lava o le atua o le langi ma le lalolangi. Pai le aise mea e le whaia o e le atua. O le tangata le iena e whaia e lau fuafuanga. O lau finangalo pa ia ina ia ola fia. Ia ola sa o loto I lunga o le fonga ele. Ai ai le aso e to e fo ia tuai ia te ai. Ta mai e bala au wha loalo nganga pa ia. A fio mai le alie nei sauninga. A mataina e lau o fio. Pai wina e lau o fio. Le nganga wha mawhanawhana o e le atua. A fio mai le nei sauninga. Le tātou pese. I le pese o tāpina ina le tātou wha ili nei tai au.
o tātou te soasoani o le suafa o Iova lea. O lena whaia le langi a toa ma le lalolangi. Aua e te fefe, o au o le muamua ma le mulimuli, o le ola nei lava sa o woti o te ola e whaapamau lava. Na fo ina mai e Iova, wa ave e se ina e Iova, ia whaamanuina le suafa o Iova. Le o tie o fea o iai lo tui, le tunga maue o fea o iai lo manu malo. Ai whaaftai i le tua, o lena te fo ina mai le manu malo ia te tātou, talu lo tātou walii o Yesu Keriso. Te mineo la atu, te lalo ia le sa Vaifale, paman mole. That side's going to have to go in. I don't think if we give it Yeah, these ones are not going to be able to go to the side, so you just put it on top underneath. Yeah, so just like fold the side so it's on top. Yeah, just fold it in the middle. Yeah, that's it. Okay, back. Fold up, yeah, fold up as well. Fold up at the top, Josh. Yeah, this one. Awao no le puletonu o le atua. Malona fina ngalo le masua suaina o a mia ai le nganga o lo tātou tama, o le uso, o le atali, o le tuangane ia Vaifale tai Taulaga. O le mele o tātou tui nei fuai lo na tino i le tunga mau. O le ele i le ele. O le lefu i le lefu. Ma le efu i le efu. Ai o lo mausani lava lo tātou wha Moimoi. E toe whatuina e le atua i le aso ngā taanga. I lato uma o e uoti o ia Keriso. A wae whieifo mai le langi le ali lava. Ma le alanga, ma le leo le puo le angerusili. Ma le puo le atua. E mua mo foi o na toe tutu. O e uoti o ia Keriso. O na whafua se i lea o na ave inae. O i tātou o e ola matatoe. Ma whaatasi ma i nātou iao. Ina ia nātou mano lo ia nātou ngā luenga tinga. We'll take the straps off and put it on the mushroom, yeah. You can say your final goodbye. So far, you are saying that we're fair in the language. Vaifale. We're fair in the language. Ali.
Ia e oki o ia te riso. Tātou whai ule te tālo. Tamai o le langi. O mātou tuina atu. Te tino lau o ona i nona oli sanga tu ma. Mātou wha moe mausali e iei le aso. O iei le teimi mātou te toe ke wā a ia. Mātou te tālo le lie. Au te otu ai o ia nei no whanga. Ia langona ina le leo le pū a le atu. Pe ato e fio mai le ri o Yesu. Leo ina le no whanga tama. Pa mamao ni mala whanakura tama. Ka whati ai. Rona sa. Pa manuia ai. Pa manuia la o ona ia muli anga tele ai maisi o nofo. A inga na lua, ai mai se o sa mo poto, ko mato moli mawina le yasu. Ia vi ia oi, a ia mawalunga so vi inga Yesu. Amen. Ia fata si pea Yesu ma o e to si a te oe lau pe. Sono per wala ia fatasi per Yesu ma o etuma Ia na malanga Vaifale ke o usa. Rio não foi enganado. E ele fala Moimoi. É a capa uma tua por mão, por uma com silofia. E vai esse não vai balu. Quando ele sua não foi enganado. E fala uma e na capa um. Fala a mulher para enganar fala olha o gol foi o lecalesia. Rio não foi enganado. Aí vai se foi essa mão por. O sol já. Rio fala Moimoi. Oh, papalô, papalô. Yang ngai apa penga yang fai o pe ngai sanga ngalo kusi ai le so mar fa Moimoi ya walu nei yo tau kai yo fa lo wa kula malanga fa lo
Lo balanga Vaifale. Apelo Allah. So Vaifale, Paco Farmer Mooney, come say your final goodbyes and we'll move back and may lâu vàng ấy mày phải là không ngặt với nó phạm một mối đồ cục kế lâu quên lăng như vậy phát
Anyone that doesn't speak Samoan, if you come and say you've gone through one small harbor, feel free to come and say goodbye. Man. Fun. Yeah, John. Not my fault. I feel bad for him.
Hey, I'm going to put the ears on. Wait. Everyone comes in from above. I'm going to put the ears on. Thank you. Sorry. Catch up soon, Dad. Everyone takes care of it. Can I get you guys that side of the room, yeah, we're going to have all the ropes. You're not taking the thing with them? No, we're going to have them. Why do you release one side and then shoot the one side? Private, yeah. And we'll probably end up picking it up and then something. Pull it from one side and then up. You need to push this forward, so everyone has to go that way. This has to come that way, please.
Sorry. Everyone has to come back. Sorry, that's over. When you run around, you were always there. Gentlemen, want a shovel? Just watch your step. I could tell you that I love you one time. John. Yet I still can't believe that you're gone. That you're gone. Very good. Oh, we cry. John, this side, cover the ear. We are angel workers from above. I'm crying now, just wondering why you had to be the first cloud of Get the girls. Get the girls. Come with this one. Yeah. Buddy. Get the girls. Pass up a little. Take out the Yeah.
Love you, I miss you. I would like to dedicate this song to anyone who's lost somebody close to them. Whether it's a family member or a close friend, I feel your pain. I know it's hard. But to all my loved ones who have passed on, I want to forever be Everybody, can we back up? That's how I know. Kate. Sorry, can I get everyone that's on that garden bed on the other side of the garden bed? Fear putting up that way. Back. Guys, if you're on this side, just watch your eyes. When he dumps it, it's going to be really dusty. What a blessing to us the time has come to go on your turn for you to live like in the turn. You know
fill my heart with the loss of someone you love. The feeling of the place unbearable. It hurts so deeply within your heart and soul. How can I face another day with the thought of knowing you're not around? In my heart is where your love will be found till my dying day. I find myself coming back to you. Even though I can't see you, I feel you near. Whisper softly in my ear. Have no fear, for I am with you. I have called you by name, and you are mine. Have no fear, I have redeemed you. I will uphold you in my righteous hand. Many nights I was left alone, figuring, wondering why I could feel so alone, even though I believe that you love. Ooh, I get scared when I try to find my own way. I find myself running back to you. Ooh, and even though I can see you, I feel you near, and I can hear you whisper softly in my ear. Have no fear, for I am with you. I have called you by name, and you are mine. Have no fear, I have redeemed you. I will uphold you in my righteous hand. Have no fear, even though the road may seem so long. Trust me, you'll find your peace of mind. And it'll take some time. You just gotta be strong. For he's there with you. For I am with you. You are and no fear. I have Just make a little space at the front here. So I will uphold you in my righteous hand. Have no fear, for I am with you. I have called you by name. You are have no fear. I have redeemed you. I will uphold you. give me that one, Coco. Just a fresh house, believe me, all that fish will go back home. Oh, hello, what you are.
le pule ilea, le sami le panua, le solo mai maua, tuina me aluma, te tele le no le sami, o te le pepe tautai, o e no atua, le pule ilea, le sami le panua, o te malosi. All the girls, please take one flower and take it to Bai's name. I want you to leave the fresh one here, yeah? Please. If you know it's heavy, then leave one le mati le oine, matia le la kuma moi le palua, tu maulo ia oh ele mafai ona suia lona. Tatalo Oh,